Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Amavenzo to TV. It's the Petro Premiership. Kaizer Chiefs 0, Orlando Pirates 3. I'm joined by the Blind Crew. Sopo. Hey, Steve kanjani? Mnandi Pito Mtala. Hayi futhi ngilimela khona mfowethu. Silimela kodwa ke hayi akunankinga mfowethu, akunankinga. Abantu sebekhohliwe. Ukuthi nabo besila. 7 days ago kunjani njani. Kodwa ke hayi mfowethu kulungile. Hayi besila mfowethu uBrian Leon enza lezazi. Manje ke mfowethu bangithole nami ngingamanga kahle. Ngoba uyabona mfowethu ngilinyalelo umthetho lapha. Nondlovu angazi kwenzekani. Nocele naye imatch fitness ngathi ayikalungi kahle nje. Kule position nje I need a destroyer. So ngathi anginaye. Because uyabona nje mawunongcobo nomabuwe you expecting them to play, not to play that defensive or that screen role in front of the defense. And I guess kulapho nje sishayeka khona, hence nabo Stellenbosch nje bezenzela kulamalanga. But anyways, I think I mean the sooner bebuyo Ox or Ondlovu, I think izinto zizoba better. Kodwa nje ngilimele mfowethu. Hayi ngilimele mfowethu. Uyangibona mfowethu awuthi ngibesho ukuthi sekhona lento. Nalesi uyangibona mfowethu namhlanje bengikwatile mfowethu ngizena ngento yami enzima kabi. Kodwa ke hayi akusenani. Ube crazy Sopo. Khosi wena? Brastib. Ikutlwa jwang? Ai. Kare ke tla bara ke tswa mo. Ba ong admit anje. Ke thome ke leborise Pirates o wina ne. Ke leborise o Police no Mremi. First appearance mo derby ba score se mang le mang, bona. And then go Chiefs this month e thoma. Ke ne ke na le chance a wina 3 cups. Mara khwedi ya fela today. Di vaile ka o fela. O tshotse 3 weeks nje. Di cup di avaya. And he conceded 3 goals today. Ke bona number ya 3. Brastibu. Mare got it 3 nje. 3 weeks to lose 3 cups. Ke lose 3 today. Brastibu. Mara ho tla loka maybe 25 April. E tla lokisa bothata bo. Brastibu mare ke a shota man coach go Chiefs man. Hayi khona man, maybe next season about least sidali Kenyane at least atlo fixa bothata bo. Because Chiefs ha sheba sentle Brastib. The coach wa ke coaches the coaches elori di fitile ma 60 years ke tsondina le success go Chiefs. Baba go fatshe nyana bo ma 40 to 50 ayo ntho ya go Chiefs bona Brastib. Mara o tla loka Brastib bo. So batla di translator tse di vai. Abavai. Today man kwenzeka iflop man yazi ngithi ngikhapha abangani bami sobhekela idisk as usual kanti sothola khona le number kuthiwa 3 i3 namhlanje ngathi beyenza isitaining 3 goals 3 points 3 lose in a row emfethu kuningi nje okwenzeke ngo3 besikhala baphinde bathatha 3 points yayo futhi Chiefs phezulu kwalokho but ayi game beyigrand wa police hayi udetective kade bopha ke today hayi ebebopha yonke into ezayo nje ngabopha nolale ngade grand usibelebele hayi amajidatic adlalile ipakani hayi game egrand ikhosi hayi ngathi kadingeke emshadweni wayo belingeke emshadweni wayo belishada but belingeke emshadweni ndoda alifikanga ku all hayi azange but kuzolunga abangani bami sure but man a re utlwisenyana gore Machita ba e utlwile jwang game
Okay, right. It comes the commentator Tsimbe Goveki Goba Esni and Tsimbi Tsizu Mnyama Gezi Apolecha. Bonchara Butsafela Labalala Botsala FNB First National Bank. Parisano ele Betway Premiership. Bonchara Butsafela Bola Itla Chow Chow Kavel Botolo Kayena Bruzivuma. Wana Bruzivuma Chiabola Wibia Motabiso Munyane. Wana Tabiso Myan Roll Capoletelo Rampole Botlo. Ekra Lebo Maboy. Wana Lebo Maboy Yamla Tagalabole. Ewala Mob Sipo Chain. Wana Sipo Chain Chabolo. Wibia Motina Dino Hoto. Wana Hotoral Caboletele. Where Alkayaman. Tabani Mureme. Caboletele. Evidence of Thank you.